to the mesa.skincare channel at sibay kabuka to kaming to mesa niya e channel ayan skincare Chungchang kan suido ni ka channel te milo subscribe pa ka videos te milo like milo share sakto nga som siya notification kala on thengil lawula video upload tharapiang te in mu theihna turin o mai du Chungchang video ka post khan sunscreen Chungchang e fungalek ni ka ron soyang ka tia sunscreen du kha angin tamzo ka chuang chuanin tun chung video ayan in sunscreen Chungchang kan suido ni kung ay na top play milo en sakula cha intia changka inti chuanin milo subscribe sak nge bok don ya o ole soi chan nga lila sunscreen kan soi don reng chuanin thilpoi mo tak pakhat soi nge nga ya ma chu chu UV rays and ya ultraviolet rays kan ti kamo ultraviolet rays hi chi ni a ma chu chu UVA le UVB an ya chuanin UVA a hi aging minti tar tu mo le mai du thlen tu ang te po kha ni tela chuanin UVB a b hi burning ania chu chu sunburn min siam thei tu le enge mai ut kan nei na chan te kha ani bokani o chu chu UV rays chi ni ania ka soi tel masak na chan chu enge an poi mo ya ni sa changa kan mu le kan do ber ti te ang e sunscreen kan man chan ber an ni wang khanin shiat nge ngai ni o chuanin an na to dang kha chu ka video masala makan mai du Chungchang po ang kasoi nol to in shema in karinga enge vun ti chen sa the dan te khamo chuanin sunscreen alutila sunscreen a hianin chini a oma chemical sunscreen le physical sunscreen a oma chuanin tunna a hianin hybrid sunscreen te anron siam chuaka chu chu e nakina kanla soilenga amma sabela chuanin chemical sunscreen soi ma saberang o chemical sunscreen a chuanin chemical filter san manga chung de chu rukden lo ngai tharu o mongda in ka seidon ne avobenzone oxybenzone octinoxate le a capsule chemical filter sa chuanin hemi pali hi an chabera an mang na saber boka tin broad spectrum an ningal bokani o poi mol tu ni broad spectrum hi sunscreen filter si chang chang awma khami pali ba khanin kan chhei ve shim shimanga an ming hi sia ta har ve mmea he skincare shim shim chu an ingredients ming te hi a cheni chu anda phakara chin boka antinan green tea extract te po green tea extract te mai the ka a scientific name ten anda adang ta dei ni khatian khanin sia thi ar mmea tin a sia thar sa hi awm shim shim boka chuwang chuanin uluk dei nin lo ngai thladon dia tin video ma salama te itong rang tu kan sheman lo ti kha om china subtitle la khanin a begin ingredients ang hi chu ka ziak tel thlap apoi mo boka chuan chuin khate kha entel na chang lo sia thlo chuan min lo entel sakula chuanin hetiang ming har sa do hi chu screen a ka ron tilang sel to don ya o chuanin chemical filters dang le chuanin esulizol octisalate homosalate octocrylene sinoxate dioxybenzone meradimate pedimate o sulisobenzone hengte ho hi an nia chuanin tunhai hen Suncat filters hi aron chuak thara mo aron siam chuak thara hei hi US FDA chuanin an la proof lawa hei wang hianin a hmangan da tamwak lo ma se India hianin hmangan nom to Indian brands ha hianin chu po chu na kina tu tenge kan soyanga chuanin Suncat filters chu chemical filters le tui in chopol khania chu de chu enge soileng o uluk den lo ngai thale ro ama sabela chuanin tui water ania chuanin ethyl hexane methoxycinnamate butyl methoxydibenzoyl methane benzophenone 3 phospholipids le 1 to 3 butylene glycol ten ni o a har cheng khop mai in sia the nge ka be sei o chemical sunscreen na tholan hi physical nen adang lam hloka chemical sunscreen chu bunchunga luta bunchunga join nan thokani nisa changa UV rays local dekha kan bunchunga lo luta chumi kan bunchunga lo lu chu chemical filter se khani anlo absorb pan lo ezo pa chuanin thermal energy anlo leta chumi omzia chu thilum sa mo heat kan tia khan ang khanin kan taksa tang khan an pe chok le thongani chemical sunscreen biki sui tam MMA tun na ya enge cancer thlen thei ten tia hi proof na eng ma lom lo ni o chemical sunscreen ni a safety level ai sang man phala ni lawa mo percentage man phalzat kha omve ni chu chuanin khambi ai sang man chuanin thisen cancer de thlen thei tia ma se poi proof na lom chong lawa ma se a percentage a safety level ai sang man ni chu an phal lo shim bokani chuanin tun na ya Johnson & Johnson company na an sunscreen siam ho benzene wangin an la let veka kha Neutrogena le Avene sunscreen aerosol line khania kha
benzene a wang ania a chemical filters wang pawni loin benzene hi chemical filters ani lowa mase ingredients pakhat ve mai nia mase cancer thlen thei tu ni ten an soya I ahim tok lo ni an ngai ni mo chuwang chuan in an la leta ramsang sanga po an ben na se US upon ben nalani chuwang chuan in benzene kha a safe lo ni chuan in hand sunscreen an lak le tho hi chu India tama po kan hu phalo shima tin Mizoram a phei chuan in alo lu don lo shim alo phalowa lo boi wak na tur rom lowa lo cha fu pal kan chuan online na tang lo cha fu pal kan chuan chu tho than ni se atam zawk ban pha kha chuan in alon lut lo ani chuan in Dr. Ploch MD ina soina chuan chemical sunscreen hianin min veng rei thei zawka omze chu a protection kha a rei zawka ni chu chuan thlani na tiral ve mai thei lo boka thlan chuaka khan a ral ve lo ni chu chemical sunscreen chimshim hi in hoi tanga minute som panga tanga minute som tal nga ngai nga tha tumin wa pon chwa chaw tur ani chu ni sa do chaw ngamani chu chuanin chemical sunscreen hi zun te nute tuya te le tisinate akal ralten tia hei poi proof na alom chuang lawani chemical sunscreen bi ka hi azir chian mek zel alania ana thodan hi mo chuwang chuan engmai ani hei adik thlapet ti proof na hi soitu ala tam lo khop meya om huna chuanin kan sheda furen ka ring chuanin chemical sunscreen chu tu tan nge tila tu tan nge man nuamang tu tan man chi nge mo oily acne prone skin kan ti mai mom bol nei chi tan khanin manan nuamani achan chu an laita tin vun chu an lu awang hianin vun wap chu tele vun timom bel cha thei to dang chi dang te khanin anom lem lowa an po ve lo ani mo physical sunscreen an khanin white cast an nei ve lowa tin tui chen don tele thlan chu ko pa infiam na kan ti don emo kan workout don tein manan try bo kani chemical sunscreen mang thei lo te tila in chewin ka venga video ma sa po ka soina sa malasma mai dung nei chi te chuan rosacea mai sen nei chi te mo mai tai sen ang chi kha tilai sen ang chi kha le sensitive skin ten an mang thei lo ni so in chemical sunscreen chuan in UV rays la luta chuan in enge thil lum sang khan a chwa ti kan ti khamo kan tak sa tang chuwang chuan in henga problem nei chi tan chuan an thala ani chuan in chemical sunscreen mang ho kha in rin chik venga yam ka shelo ke ma bi ga chuan in ani ve deuin ka hria kan man hianin enge chonlo ma te chuanin tlemin kan lang thu deuh kan lang sen deuh chuan sen thu deuh ang hian ka lang thinin ka hria ke ma chuan chemical sunscreen ka man hian mo chu enge hi ta pek chawang te pawni mai te ke mai ka sensitive ve deuh hlek bok nen chuwang chuanin kha chemical sunscreen na thodan din ka hria chuanin ma se kha hlawm chuang lawa sunscreen in man chata in reapply chat kha chuanin thu tak tur te kha chu vek don chu ni thowana in phi faianga in bun te chu apa ngai vek don thowa kha lawm chuang lawa chu chemical sunscreen mang khanin in lo in chik lo chuan lo in chik ve chin to in om ve chuanin comments lama te poron soyula physical sunscreen soi ve thungang physical sunscreen ingredients a chuanin pani chu oma chu zinc oxide le titanium dioxide ani chinchale kavru he poi apoi monia physical sunscreen hi mineral sunscreen te pon tia chanchu zinc oxide le titanium dioxide te hi mineral anni wangani chuanin zinc oxide le titanium dioxide te hi broad spectrum anni ngal boka ma se titanium dioxide hi zinc oxide tangin a protection level hi asang ve lo ni omje chuanin ni sawi tak ado pui chi lo titanium dioxide remote a sunscreen an siam chuanin ni sawi tak ado pui chi lo titanium dioxide remote mang hi chu atam lo viawang on point chemical ten an man pol ka ring chuan physical sunscreen ve thung chu kan vun pon la bera omin UV rays ho kha an lo block ani darthlang ina lo en le tang khan mo alo block mi ni UV rays ho kha vun chu kha na lo tir ve lawa lu tu kha lo dang ani physical sunscreen chemical sunscreen ne na kha kin chuanin a safety level a sang zo ka a safety level sang zo ti om zia chu enge mitin an mang thei zo ka ni sensitive skin point an mang thei tin ani chu chuanin ma che enge mana physical sunscreen kha chu manan nuam lo deuh hleka a mom dewa tin a heavy boka tin a wapa my bol te asiam de meya chuwang chuanin kan mang thape lo ta pui thina te rotin alo pobok ne ma che tunlaya physical sunscreen chu white cast pom manglo hen siam to chan chu an a particles kha micro particles atran khanin nano particles an tikte ani
chuwang chuanin vuna po enge I white cast om lo zo ka chuanin a light bokani mase physical sunscreen hi chemical sunscreen aina dai rei lawa tin thlante na tiral the wang hianin dakar ni dana emo thana chwa chuanin reapply sel kha pui lo o thana chwa lo puin dakar ni dana chuanin reapply ngai ni o zingong sai chimshi menin chatna de wane ya chu brightening ani telba ka antioxidant ani ya tin healing properties ani mo pem ti tam theina ka anaya chuanin vunchuar turte le UV rays ina kan vun ati chhata wanga ro turte kha veng bokani chuanin kan skin cells che turte kha aveng boka tin right pol le no pangtan hianin unsafe boka man ngam ve ni mo physical sunscreen hi chu physical sunscreen hi ang skin type wina man theya ma se enge white cast te aum thechina wang hianin vun thim lampang hianin kan mang pe lo kan ngai na lo tlang pe ma se kaka achaber lo ni nakina kan sayang chuanin eng sunscreen polo mangola indian chemical mo physical hybrid sunscreen polo mangola apoi mobile kati chu broad spectrum ani turni chu inchia theda do chuanin broad spectrum ti in zero point PA3+ SMO 4+ omang PA++++ om don ni chu kaka maximum ani 4+ si a thei chuanin tu sam ani a thei lo chuan 3 ai niam chu du lo tu apani na chuanin SPF 30 chintal ani turani chuan apathum na alcohol free ni theise hei sensitive ni lem lo chuan apoi lo mai theya ale sensitive tan chuan alcohol om te vunati ro the wangin le irritation te apek ve le wangin alcohol free hi acha chuanin palina chuanin fragrance free fragrance free ka ti na chan chu irritation te siam the allergic te po nei the chuwang chuanin fragrance free kha apoi moni chu apanga na chuin oil free ni the se chan chu oil te hianin oil ani nang khanin ni san hoya pe chuanin oil te hianin kan vun an ti sa thei ni chuwang chuanin film khurangai ma chuanin atobela chuanin parukna chuanin non comedogenic an tia chu vun ko no ping thei chi kha man tur ani lo ni heng ho hi apoi moi me in lo chik ve don nia chuanin ka soi thin tawng khain ka video masalama po ke ni mizo te vun rong nei kan ni ka ti thaw khamo kan vun hi enge mingo te ang hianin a tha ve lo kan skin barrier a chak ve lo enge aduk ma me ka ti thaw khamo pem pil hliam eting mo hlekom se adum ngal zel chuwang chuanin kan vun hi ulu ka ngaya film khura ngai me ya chuwang chuanin ke ni mizo tan chuanin physical sunscreen ni a tha pe ni ke ni ang vun tan chuanin mo mizo chu ni lo Indian skin type anga chuanin physical sunscreen ni an tha zo kani chu ka lo se tel ram do ni engpo ni se eng sunscreen pom hangla SPF 30 chin le broad spectrum ani kha chuanin a thavek tho ingei zong ani kha chuanin lo thlak khe rangai chong lo chemical sunscreen ni mange mo physical sunscreen ni mange mo ingei kha chuanin a thalut ingei zong I man tu ka tha kha om lo ni engma man lo aya chuanin SPF 50 tal man po tha ma se hei chu ka recommend chong mi lo ni ma se man tu nei thlot lo le the box si lo enge tu nang lai entina tu nang lai bo ro kha te mo lockdown lai dor hon the lo te anga te khanin leang chun man ka chu poi chuang me lawa ma se chabela chuanin SPF 50 hi chu kema recommend ani broad spectrum ne chuanin physical sunscreen le chemical sunscreen chu enge ni kan theta ma se natinge physical sunscreen le chemical sunscreen an ti shan khel chan chemical ve ani tholo mi te po kan ti the chan chu physical sunscreen te po chemical in unlock so khani ve the thawa mo chuwang chuanin natinge physical ani bigger chemical sunscreen ani chan toy ten soile lo kila a chan chu an na thoda nen an lo wang ani mo kan sei tong khani chemical sunscreen chun UV rays kha lo la lu ta mo ne takin lo chai kwal vela te ang chuanin a hria chuan nuwa mo a that lo zia hria chuan nuwa khain a pet chuak top mai ni ban ngal try khatia alo khosak pui vela wang khanin kha chemical reaction ania mo khatia an che tunvel an khosak tunvel awang khanin chemical reaction nia chuang chuan chemical reaction no mani an tia chuang chuan chemical sunscreen an tia chuanin physical sunscreen ve thung chuanin UV rays kha adu lawa alo do leta kan vun le UV rays in ka la khanin block
alo siam ni chumo dai dan na banglian takha lo hunga chuwa chuanin physical sunscreen an ti ni chuanin nachina ka soi hybrid sunscreen kha soi lela hybrid sunscreen omje chu chemical sunscreen le physical sunscreen te an chopol tina nia enge chemical sunscreen le physical sunscreen ain ancha via big tina kha ni chuang lawa mase filter sa tam shim shim ha chu angai thatla ve thawa tin broad spectrum an ninghal bokani chuanin products soi ve thungila chemical sunscreen soi masalela chemical sunscreen chuanin products recommend chuanin Requil OMC and oxybenzone free La Roche-Posay Avin very high protection cream Biore Verdio chuanin physical sunscreen soive thungila physical sunscreen chuanin Requil ultra sheer zinc tinted mineral sunscreen hi ka dona chan chu IG lama chon story point long hutonga hi ka dona chan chu mineral hlangania amja chon physical sunscreen hlangania chemically na pol tallo tetiteang a safe boka fragrance free nia oil free nia chuanin tinted ani tel boka tinted thana chu maiduk chungcha han ka sei to in chevek to in ka ring ila shelo ni choin lo endonia chuanin anoya link ka rondang chuanin 25% mineral ani zinc oxide 25% o mani zinc oxide expensive maya sunscreen filter sa chuanin a to made te ang expensive antia chuan chuanin 25% lai ma hi chu a tha to khat via to rangai la zinc oxide chatna kan chat to boka ti ro chuanin a dot le chuanin Neutrogena ultra sheer zinc sunscreen ni hei po hi a tha ve khop me 21% zinc oxide to ma requilancy maya Neutrogena hi khovela zinc oxide percentage san na belania sunscreen a chuanin ma se Requil 25% random tawa chuwa chuanin hemi khumi chu an lom ka shelawa 25% zinc oxide chu asang ve khop me a protection a thavia win karing chuanin a dodlia chuanin Elta MD physical sunscreen chuin Dr. G mineral sunscreen te CeraVe mineral sunscreen te Aveeno mineral sunscreen chuanin La Shield Physical Matte Sunscreen Gel te Dr. Shades Oat and Zinc Mineral Sunscreen te hengo hi physical sunscreen a chuanin ancha a chuanin hybrid sunscreen na products recommend sevele halang hybrid sunscreen a chuanin Requil Ultra Matte Dry Touch a chakatia chuanin faibeauty sun shield le La Shield mineral sunscreen hi hybrid sunscreen ka dana chan chu mineral sunscreen antia ma se ingredients a hian chemical a tel thawa chu wang chuanin chemical filters ka oma chu wang chuanin hybrid sunscreen an ni chuanin Requil le faibeauty hianin nachina ka soi Suncat D filters ka emite pani hianin anron mangani chuanin khati jong kha sunscreen chungcha ka soi theini ka soi jong te kha andik veke tinani lawa ngai dan te le rin dan tur tor te in lo sia thiam ka renga chuanin ka video hi in lo changka pui nge po ka be se in sunscreen duang jong te le in man duang jong te po in thlan thiam nge ka be se bokani khang ho products recommendation ho kha ale theina tur anwai hianin links ka ron danga a chen hi mizo Instagram azwarte ni wangin ka description box hi khong itakin lo check chin sham wala link ka ron da sa chau china chuwang chuanin in lo en lo kha chuanin ale na tur te kan shadon lawa chuwang chuanin ale the na tur link ka anwai yan ka ron da don ni so description box ka in lo check zewanga chuanin in mai don ni chuanin ka channel te mi subscribe mi lo like ka video te mi lo share sa zate mi so chuwang ale pe ka in pele chu don ni